Dipo Municipal Board ang kangalong tax kirung cikroy dun tektepusi KAREE atum pirang kiamay tangni. Ovi Kimi Club ingdeng phokep ke chok sertalin karcho jaimek ing samjin pen pachun pon. Towar ke hino parpi ga jok arlong ke lokeroy atrak phan sarbang krihini atum ke kham khedun. Hamren rong chingri pen langkar om ka chelenga towara ke liki hino parpi pen jok arlong ke lokar thanga gari ka pawanglong lite japhan hawara ratum ke kham khedun. Aprangsi biota kila rado anaphan gardong pajelo gardong non adaba biota long pen samyu jang terangpi non arjui kha biotang tompe. Kedamtang aruni pai trogarni karbiang long rong saramaya tumpen pirang kia mai ingni pong labang so pirang kia mai long mai pu har sing rong hang pen kaning je pon ki non milom Dipo Municipal Board ang kangalong midu mati tax kirung along cikroy dun thekthi athei karbiang long ki $60 longri lapen non lasu amidu nang kirung pen istera tuma phansi ki pinang ji puke cikroy dun thekthi labang so midu tangka KEC tuma phansi ki pinang ji po sonte cikroy dunji lasila so midu nang kirung ing ton vek nang ji kali polote sodak pen kachesong asai deng pon nang kok pupusi KAREE mai phu harsing rong hang pen sodak pen pachini pon piningan kan sokebra hini na ke pleng lo la Dipo Town Committee ke sta hola so hot pen non anta midu kirung alam chithan the sta non nangle bangke nitum ta manghu prong lo da karbing long rata pela Town Committee ke parlu an karbing long Town Committee ke parlu an tame manghu prong lo non mangke lasi nitum bangke upus lo je lason bangke chokchi je nitum phan without nang pachini ni pin pen lason nang pa manghu hak bangke nitum chokchi pasipi la pen non la midu kirung putak tame alang nitum online putak ke nitum chidon unde jong si labang so midu ta karbing lo tamas consular long si leji pulo dang te nitum chidon dun stan no na bangke online pudak Guwahati tong puthai ne mada Delhi tong puthai ne lang tu laso putak ke nitum ke opus tu ke athe comment tu ne pena dak rung re pilang ningkan thokebra hini nang pleng thalo non ta rung re pilang asinon nona pona ke rung bangke nitum ke lake nitum ke opus nitum ke la karbing rong sarmai bangke karbing rong sarmai bangke nitum ke opus nitum ke lasi jong si nitum pini media ke pipen sa lang nitum tontelang poda de sodak men nitum chesong ponji sepasa rong sarmai lapen chenglok hamphang asong do anta labang solong nang cherap dunji phansi nitum chinuri ponlo order da binada nitum order nang pitha nang tulla bangso kirung ala so order nang pitha pota order nang pipi nasi order avejar be puta kosong se runglo poplon tela nasi putak tin nitum mangke lake sodak pen chesong ponji yalo nitum mangke nyong sing tontelang pulo dang de along le lasi ritum ahem a red kutte a document antai ritum hadak Guwahati rong si puthayam et nangi putela bangke nitum chidonunde theman dak kisuman karbi anglong arado akiduk dukpi ketumnado lahaya hem sitame lang tuminong si online puthai po angke medu nangke rungi ta hadak Guwahati pensi online pensi puthai nei kisumana tungke mobile da ave thang da ave la pengke la so bostu bangke nitum chedonunde lake nitum che songwegi nasi ake hai tuliram rong hang aphan sitame alang li ke matha mission luta ne sitame la so bangke nangli kad nang la Guwahati long ke puthai de ni tuma document ta ho ala hem read assessment mukha kado kawe bangke ni tuma phandang rapunta alang li ke karbiang long richulo la sili tuma ke sungalong alang li state government long hitame che phaidun ra je la ke karbiang long arat rong asar tumnon karbiang long arat tumnon la bangke chidon thek the tang ho pura chief minister Dr. Himonto Bisos Pantame alang li than pari dampen na so karbiang long non la town committee municipal board atum non ni tum thang a facility ta ve lang ta ve e jo meta ve
tek litrin tai mithang ha chikim nai longlei tai mithang ha chinam longlei mithang ha khaina chitu akola swa hem tai mithang sei chikim town committee pen deke ajata we butik dodun kok pon cho asila so bangke la so midu bulong si council phan se ki pinai poson te nitum tham aputi ave stami non bangke online pen sindang guati long an nitum dok hem read longlei phelang property kute la so anta hadak guati si puthai nai po bangke nitum karbiang long rong sara amaya hin pen ke nitum chedon tekte nasi alangli Duliram saratame laswa bangket ni tum panang raptu penang thang long lip pelang apan na tum cerai tu la pengen ni tum dokumen ba ni tum long lip pelang apan tame hem asap wet lagi kim tame da council long si ni tum midu ki pilong ye apan la le nang tum nang bor ipitu la si nili la khakri si lang pher constituency arlo Ponglok per hawar ovi kimi club ingdeng phokep mati sertalina sengkan karcho jaimeng exam jin pen pachunpon adaba por phai trok sia por malom ovi kimi club amai phu bidya hanse hin pensi labangso lama ingthurpon labangso phi chunbang dayaram tokbi ahin pen japon linsi karlitang atuma phan chikimopon Lapen Symposium on Drugs and Alcohol Abuse Assistant Professor Dipu Gov College Ranjit Hanse Hinbensi Than Pachinipon Lapen Career Counseling Dr. Lipson Rongpi Ahinbensi Than Pachinipon thu Lapen Porphai Grihinia Pormalom Pen Radamai Pi Padopon Aluhia Man Pen IM Madhuram Lekthi Karbila Meramai Chunbang Joysing Tokbi KEC Board Chairman Prakash Sangma Langpher VDC Chairman Noren Kiling KSECEC Amaipu Mohoning Tigathar Abarim Ovikimi Club Amaipu Hemari Be Lapen Kithigiting Atum Chetong Nungsi Mayar Dipido Lapen Ovikimi Club Atumaphan Open State Lapen Kapre Kason Jongpon CEM Madhuram Lekthi Pinpuralu Pajirdo Lapen Ovikimi Club Atum Ke Jong Duna Tengpen Pachun Ponpu CEM Madhuram Lekthi Lamchak Chipitekan Volong Komaji Pen Rajesh Ronghang Karbilong Rebirta Pinidak Ponglok Pet Hawar Ponglok Pet Uwigimi Klaba Hinpen Ningkan Pokepechok Sertalin Katalon lo Ningkan Krisir Kebra Troxy Kebra isi Pen non an Ningkan Surihinira Engkora Ketom Ningkan Pokep Kechok Ini Sertalin Katalon Lamang Sorni Nilina Chetong Nulong Nilikopai lo Athe pamuhetan nilithan lo je club ko hormu bangke penang an a club bangke kithi sigong lo da Ponglok peda hawar tuma bang labangso uwigimi atum je pareng tengkonsi pini anta asuda pareng sapado ver la bangke nilialang litum an ke chengsi suri kachuro pajir lo la so nadim hello ilitum hakku ko tado je kacethan kachimum lam lun tomo bunon ason tin alam ahar musame rong along kaching vai kaching sai along bustami rason club long si kidodo nona bangke pirthe ka chilara son lo non gala sod nadim lo bangke avesi nona bangke kapre community hall tang ho pini la son si kir padupon lo ngadi mokhata chipon bom na nadim bangke club along leta ke visi gong lo tapi tidak Ponglok pera hawar tu mabang non anda punya bipon tengger ke labang ke elitum curuweng lagi nasi ladak kecetan kecimu kope stadolo dak eklembari matum dak mane inut tek serabang pulo intellectual person pulo alameda along kong cumbang lo joysing tok biakai datang lo alang litum tala dak pensi keplang epik lo ke Charlie angthun bonon ason tin long same ladak pensi keplang epi alang tum angthun ibi pon lo se pinian talang tum dak pareng sapong lapen la Ponglok peda hawar lo penangan officers kithe giting arle kithe tum taman lo nozon la pulong sing tokbi alang di talabang so club long UDC ke former members lo lapen ram sing tipung bonon abari MSC alang litumanta laso uwigimi club pensi ke mana bang pi lo asih lahayan lo
ni kita nami lama pati goe lo nali tum katu ka wes tame bidi sore amukha bang cepat coy dun bomo lahai le tum kimia hor pulo bangke le tum cerap tu nangi bidi bidu nahi thaya na sona bangke lahai le tum kai da chi chop thip nahi ke tu tang hor mu bangke itum pangbu nang ne itu tang hor mu lo ko pisi kecok amde kecok lim avema labang pacok ye pada bangke le tum katu ka beta cerap tu nang penada pacing dunia mudulang alang litum kipir ke thak hem dana hang lo la sini lino la handloom and textile la iya maisa la memorandum lang ta lang litum nanga heri tundo nanga hang tundo la si muni ngalo mada kipir ke thak ke paciung ye pada bang same ni la hem ke kim bi ponje panta lam chak te kang lo la pen ke litum kacing onai CM sir Dr. Tuliram Rongang kai pas same alang litum isi tok jiralu memorandum ipido si alang lipan same alang lipan kecohang pon mate alang lipan jitu development of hormu ke hang pon kopi mage do hormuan same la so lama petak ni like pali demi pata lam cak tekang silane welo ya oke gimi klub tum nili padang hak do bangke open stage nahi bro open stage bangke nili morning MSc development fund men claim dipon po la pen ke fir ke thang hem ke monili thane lo la ta nili claim pon po la pen ke dulang isi ini dulang isi ke claim monje phan pori pon po ha ke advice te kai bangke mupen ta nili thalo mati la non ke do bom pachi dari pareng thunang po an sosesi ladak pacing thuri pan claim pon po club hormu ke awi tanglo mati non ke ya akaprega club tum da ladak pen charli du nampo pini ningkan pokeban ladak ko si club ke pareng theklo la baile tum charli du nampo aprang pra konana si club ke doma nala ba club jepang bolap la son di mala bangke ladak phong lopera long wi gini jitu la so ke cari abang phubang phielo ele tum bidi sore du nampo non da tum theklo lo pinana dim do nota jokta dak and cross abang ave boundary ta velo thang ta velo ta encroach bang we pachpang thirjir ahem ta do aji lahai lo itu mesen hormu ke chali du nang po ngalo ningkan pokep arta kecok sertalin asengkan karcu nilabang somai todap adap 7 pensi lamain turpon lo owe kimi klaba lama ing thordera phi chikimong deng pachun lo labang sofi kapre ka sayang deng symposium pen chenglok alumni meet lahai patang at pen non kejup si public meeting along samia ke hai ni ke nilit tuldiram rohang sarsi labang so amai pialong rara mai pialong bangke alohi sarpo amai benang jetong junji alam do wai phis tamia alang li kapre ka asai ke doko jok ilitum Karbiang Autonomous Council IEM sar mudhuram lekthi si bin labang so sertalin karcu amai rat amai pialong ke alang lisi alohi sarpo man benang chetong nun lo lapen kaprek jam la board chairman atum tanang chetong dun lasi alang li nilitum ahin pen owe kimi klaba hin pen memorandum kipidun do labang so memorandum kipidun lage office building kam conference hall sipu isi bangke lapen isi bangke boundary wall lapen ke CEM phana panong mang lage lapen EM sar phana panong bangke la open stage lapen ke traditional attire like traditional dress amukha karbi traditional dress amukha lapen ke hala musical instruments asila so hormu alang li sar nanga che chak pona teng pen chun pon po pusin nilitum owe kimi club pen ning theda Nijang Karbiang Long Hamren Arong Supi Hamren Municipal Board Ward number 6 Rongching Ripen Langkar Omatuar Arlong Kilok Kiroy pon Adampar kache jengajok towaranda henudun lablong lasilaso Arlong Kilok Kiroy Adampar Vangviaku towar nang salam det thapusi sarbang prihini lapen rongarada tumpen kapachini pon kedam ke bang kisung lapen sarpi sarpu tum kedam gari motor kedam laso akesung payo ni pen pe bang lo det posini tum ipun lo pen ke lapan ke henu awe la so towar sita menon jasimet la bangso har long kilok ke wan ke roy ke pon pen ajoksi atowar hingno relo themala bangso towar ke capacity lapan ke du kali
non labang so har long ke lok dampar pen ke roi pon ke 55 to 60 tan si labang so atowar labang so agari ke pon lasi pinangan nadim mabang ke berwang wang dalo ber plin plin dalo non arnuk pik pik lo lasi la sodim si mopen anut sitame ning je lo har long mala towar nang chiselam pen alang litum puthot ki roi thuye phansi lake alang litum makam lo ate matuwar bang ge kase lam nang ya kenang sot lo alang litum mithang mama sitame agari chongkoi bom lo phong lapen aniwang da gari somara tum ke chingkoi lapen usumara tum ma munit tum ke chelat sita la so towar akisung du atema atowar bang acher sovet agari bang themuna lasi dadak munit atum hianta kache pek dunja phan akisung du la selang litum aphan ne litum directly ke pon longle po bang nil tum pun alang tum taki pon ja right do tema setame to war bang alang litum ka chisalam ngi akenang sot la sila so to war chisalam le plote nil tum rat pen bang ke kroi krelo khang thipo la selang litum to war misen pen chisalam pulo tangte an ke la ke alang litum setame pon thulong yi la solam se nil tum ka dui pen chuningri la pen piklang du kardom Kedamtang aruni phai pliarni nijang karbianglong lakhai si dwaramla constituency arlo maistam nadarong along kupi go sonpen lo ne inglong ang songpen arlong thepo nang ki konglong ajok karlitang bia saikia sopu nojonmoni saikia lapena supi parismita saikia lang litum mususu kido ahem arlong thepo konglong pirai Seta kopai ki mi penajok asupia bang ahema hum ka pregalong ki damahut sila bangso arlong ki konglong penajok munira bang ki jokchi bonda hema bang ki na hogdun derlo labang so kisung ki pho hema long ki damtang aruni phai trokarni em prabhat chandra taro hinpen humri damsi kerapa jerdam lapen sorkar pen kerap ke long japan un an pen cyclem pon pu kusilam chak chipipon laso ka humri damahot Duaramla constituency VDC chairman Jogen Kro Duaramla BJP Mondol Committee Maipu Khorsing Be Dongkamukam Revenue Circle Mondola tum chetongdo Hongkram pen longtirong pi karbilong rebel কামত গলো তেনেকাতে ধমকে শব্দ হোৱাত মানে মই কি পৰিছে একো গম পোৱা নাই ধৰিব পৰা নাই পাছত খিৰিকি মানে বাহিৰলৈ ওলাইছো দেখিছো মই যত আছিলো তাতে পাথৰটো পৰিছে আৰু অকমান সময় যদি ইয়াত থাকা হয় ধৰিল গাতে পৰে আৰু সিফালেও যদি মই ৰখি যোৱা হয় মোৰ গাতে পৰে মই চিয়বাখৰ কৰিছে ওচৰ চুবুৰীয়া সবে তাৰ পিছত মানে উলাব পাৰিছো উলাই কৰি দেখিছো পাথৰ পৰিছে পাথৰ পৰি শেষ হওঁতেহে মই ঘৰৰ ভিতৰতে আছিলো বনোৱাৰা হৈ গলো কি হৈছে কি নাই হোৱা ভিতৰতে মানে ছাতি ফুটি কৰি খিৰিকি এনে খুলিবও পাৰে আমাৰ অকমান ঠেলি দিলে খুলি যায় কিন্তু হেদিনা মানে মই খেপিয়াই ফুৰিছো ভয়তে একো গম পোৱা নাই কেনি উলাম কি কৰি আৰু দৰ্জা দি উলোৱা হৈ ধৰিল ঘৰৰ টিঙে ধৰিল মোক হেঁচা মাৰি ধৰে আকৌ ভিতৰলৈ গৈহে মই খিৰিকি দি যেনে তেনে ওলাইছো Pinya biota lansi kang tonlo kardom